Ya Habibi wa ya Tabibi Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Korseh ki beda taiseh nyadar. Ada yang datang di budi taiseh. Oh, tempat Al-Banjari. Binian kena. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngireng arang sarang sampung ngaki mahabbah wasyauq wal ishqah li hadratil habib sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Idza hasalal istimdad hasalal madad. Terak saking karena kuat sampungna. Jadi areng-bareng mau sholawat ini sallu ala Nabi Muhammad. Pajak Jembara, pajak Bungana mangken hari ulang tahun kelahiran baginda Habibi wa Tabibi Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita muhal nihil lamun saya yaki seinya stoaki kula sareng para ajunan saja tak hadir ke tengah-tengah kita. Ada cerita, ada man shalla alayya fi ayyi makanin bulightu engko bacaan selawat dengan dia maafanan engko pakon hadir sareng ajunan ipun Allah subhanahu wa taala. Pabanyak minta datangan ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Gusti Kanjeng Nabi Abtin aku larga mau 13 tahun tak keleman keturunan Gusti Kanjeng Nabi tanda tangan pada Pak Akidah kehajunan Allah Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi abtin terongan dalam Roma Gusti Kanjeng Nabi tunya buru dari kaula Gusti Kanjeng Nabi tanda tangan pada Pak Akidah kehajunan Allah Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi abtin terongan aya pangkat Gusti Kanjeng Nabi tanda tangan Gusti Kanjeng Nabi pada Pak Akidah kehajunan Allah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ponana lo solokna Allah. Muntai betek lo solokna tidak sampai kiamat tak mangki bukan labang. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu are Gusti Kanjeng Nabi kula kantos kasamangken ampon para sabitak tahun di udik ban sepeda engkol abtin terus sepeda motor ini Gusti Kanjeng Nabi Muhammad si kembul raja tanda tangan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sabaneka insyaallah akrabul istijabah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Padangan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ibaba naungan ajunan satajah umat peti apolong angin kajabah umat setak seneng dak perintah ajunan laju majapeng. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dumalar muka ki apangki sareng ajunan
dukus teh Nabi sanajan lebat imimpe saumurodi sampai mati ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sebab ajunan seamusoan antaretan tak korpongkoran pas kenterebing dalam kasosan cungkan teh bunga dalam kenikmatan ya Nabi ya Rasul salam alaika ya Habib salam salawatullah alaika anak reng tua pas pangartian kanca tatang ke pas ataretan pas kun rukun tak tokaran pas odina tak katibian Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika langit bumi sataja istana aras kursi sakafi enak langit bumi sataja istana aras kursi sakafi enak tak mungkin beda tanpa ajunan lukus teh sepaling bagus alam Nabi salam laika ya Rasul salam alaika Allah Allah ya Habib salam alaika salawatullah alaika padang mahsar sepanas tak kelar sataja manusia pelka belapar kada pu ampu nanging telaga kausar bening rom telaga ajunan Nabi salam ya Rasul salam alaika Allah Allah ya Habib salam alaika salawatullah alaika Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur
rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidir ruh sayyidil wujud asril ijad manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidil habibil mahbub Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Hadratal kurama'i wal afadil, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, basyarhumullah ta'ala umrahuma bi kathratil ibadah. Sebutan kul hormati takmir Masjid Wali Songo sahibul fadilah wal karamah ajunan simulja. Sebutan kul amat sangat mulja ki Kiai Haris Nawawi beserta sedaja majlis keluarga rahimakumullah wa ta'ala umrana wa umrakum bi kathratil ibadah. Pejabat pemerintah baik sipil maupun ABRI, Kapolsek, Kapolri, sedajanah muka-muka sami-sami ngoleh syafaah dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rizkina kecembaran, kabungaan, itunya langkong-langkong detik-detik saat telepon ajal kula sareng para ajunan sedaja bila arang sareng pada ngadep dak ka alwah dak ka ajunan epon Allah Subhanahu wa taala di bawah payung Gusti Kanjeng Nabi Muhammad syafaatul ulma ku laku nang padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Jamiah, para undangan, para sapoh hadirin cukan hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Tori pacik raja na syukur abad dak kajunan epon Allah karena malemangken panika kula sareng para ajunan sedaja pak repan ibadati orang muljah sareng ajunan epon Allah. Pak repan ibadati orang keratuh mungku ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Mak sakadi to kiai bersitong jabu kullu ma yata'allaq bisyarif fa huwa syarif. Pereng senyandarka pereng mulja mas tenorok mulja sanajan senyandar kedak tarka pona-pona boleh pereng senyandar paneka arka nilai yang muku ajunan epon Allah nyandar ke pereng mulja norok mulja mak kullu ma yata'allaq bisyarif fa huwa syarif. Karena ketika kita melihat seseorang mencium-cium secabik kertas putih tatona kepingo cak Arya lah stres, Arya setengah 11 ngara binina mate. Tapi ini leka secabik kertas isi ayat-ayat Allah, kertas yang tidak berharga mangken teti arkemak karena nempel nyandar nalpe dak ka bareng muljah dak ka ayat Allah Subhanahu. Kolen mibon kolen sampai inilah kai sama kisocce ini bebersih pas iko boy puntun Al-Quran mul jamak sabulun imaus Al-Quran cium kada pona-pona boleh pas kulo sareng para ajunan sedaja mangken panika ate tidak lain isn mahabbah wa syauq wal ishq li hadratil habib sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam esto tresna lebur cinta dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma yata'allaq bisyarif wa huwa syarif nyandar ka barang mulja nara mulja. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lebat dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya fi ayyi makanin bulightu. Engko bacaan selawat nang di maafainan kok ikosokanin hadir sareng ajunan epon Allah. Rabu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dari saking semaan kula sareng para ajunan sedaja tak ngolati dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keng mun Rabu kalaban telanjang dak ka dinto mak. Rabu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad jasad tah ben roh ben jasad Rabu. Wallahi tak kira beri sekelar mak. Usaha sambur mak mun tak keleng rekapi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi mumpung Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rabu tori mah banyak minta tanda tangan kula sareng para ajunan sedaja. Warana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad panikah lo solona Allah Subhanahu wa taala. La bengah satujuna kebutuhan kula sareng para ajunan sedaja. Puto pangapora lebat Rasulullah, puto odi tentram aman nikmat ya lam tunyah lebat Rasulullah.
buta pangapuran Allah, beridhan Allah, lebat Rasulullah. Min hawaijina, min hawaijid dunya wal akhirah, kebutuhan-kebutuhan dunia sampai kebutuhan-kebutuhan akhirat. Tidak lain bangga-bangga Gusti Habibi wa Tabibi Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Lambak pada orang walinya mana Syekh Ali. Syekh Ali panika waliyun min awliya illahi azza wa jalla. Ilmu ka ma'rifatna tengkima andi pangkat beli. Santrena panika saben tahun mau beracara haul. Pelaksanaan haul kare telu madem. Syekh Ali panika Rabu. Syekh, cong, baan malam Jumat tolos mabada haul nang kok iya cong. Engki Syekh, abdinal ampun asli ya Syekh. Engkau hadirah. Sandajan engkau cek repot tah. Benikun di PR selaku mabada pertemuan Diwanul Aulia para beli-belina Allah. Roster-roster mabada perpangkian pertemuan. Engkau cek repot tah. Tapi karena ben ngestowaki atau hiraki hanya taaki apuk taki cinta kan kok mabada haul engkau hadirah. Panapa boleh Gusti Habibi wa Tabibi Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam saya tak rabu dekat di tempat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tore Gusti Kanjeng Nabi Muhammad amat sangat mencintai kula sareng para ajunan sedaya mak. Cek sayang cek estona. Itu pun Allah azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berak panapa sih keberak umatah. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngenes panapa sih ngenes umatah. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad bunga panapa sih bunga umatah. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad menangis panapa sih tangisin umatah. Raufur Rahim ulah sase sayang estole buru cinta dak ka umatah dak ka kaula sareng para ajunan sedaja salaku umatul Mustafa Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Mun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad cek belas cek estona cek sayang cek lebur cinta na kula sareng sampean dak ka kula sareng sampean kita rek kula sareng para ajunan sedaja pacinta dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad pasajan kuat alaqatul mahabbah wa syauqa wal isqa dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad malah mun parloh palebih cinta etempeng abaan etempeng keluargana etempeng anan etempeng komboya etempeng tunyana cinta hanya kepada Rasulullah unggul di atas segala-galanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Nya banyakan meneng-neng cinta ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Oh jangan sampai saya buka perkataan cinta 1000 kali jauh lebih enak dari pembuktian cinta 1 kali. Kira bukan? Pembuktian cinta 1 kali adalah lebih unggul dari perkataan cinta 1000 kali. Meneng-neng kulis sareng sampean ngocak ka abinina cintaku kepada kamu sokonyong koter keluar ke dedem malah mun sehari 500 kali. Tapi pembuktian cinta itu diwujudkan. Itu hiraki nyataki kalaban pun apa. Kenyataan nah PC 14 ibu suruh pada mendang 3 bulan. Kira butan. Menang-nang baba cinta ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya. Lebih cinta tembang abah, lebih cinta tembang keluarga, lebih cinta tembang anak ban kekompoy, lebih cinta tembang utuhnya ban esena. Tapi menang-nang tanggal 12 bulan Rabiul Awal barak temur dah jalao muslimin muslimat mukminin mukminat semak jauh pada entar kalangker entar ke masjid ngeben apa ngibah dung kedung dung ngodah nang penang ngodah rambutan sila tidak bulunah. Tapi momen pada hari ulang tahun kompoi ya bananan pas abah nyelang aku bayi cocon raja nengak gilis budi talam sejak raja nah posain lilin pah ibu cain salawat happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Sallu ala Nabi Muhammad. Seperti itulah bentuk cinta abad kau Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Mapas mau berhari ulang tahun kelahiran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ingin bawa ki dung kunudung ngodah, nang pedang ngodah, kedeng sedot kodot. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma ya salam lani kama dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat sangat mencintai kaula sareng para ajuna sedaya sampai ebuktu yaki cintana estona leburah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dak ka kaula sareng para ajuna sedaya mana eka sangkol se teu emak detik-detik wafat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak imu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad po sangkarajidah tak menyebut-nyebut putrana tapi yang disebut-sebut kaula sareng para ajuna sedaya selaku umat Nabi Muhammad takok Gusti Kanjeng Nabi Muhammad takok Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tak kelar mikir tresnana dak kaula sareng para ajuna sedaya takok tapi yal antara roh kaula sareng sampeyan ben indun mak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ekocak sayyidur ruh induknya ruh kula sareng para ajuna sedaya semangken pak repan badan ingkarang kabeten kula sareng para ajuna sedaya insyaallah bakal apolong ke indun keng mon tak apolong ben indun palang kula sareng para ajuna sedaya wat-watan ka bedo ka timur ka jelauk pada ben petek tapi al ben korbina. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sayyidur ruh induknya ruh mak malah pangapora setuju ciptaan Allah seraja bon sekene dari kene tak bisa itangali kalaban mata usangan kuy mikroskop siapa paling raja langeen bumina bintang bulana ban arena ban gununga ban tasena macam bu tombuna macam keben segene sampai seraja sampai jasad kau udah sarang para ajuna sedaya asal muasal asal usul Nur Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam hatal arwah sampai roh kau udah sarang para ajuna sedaya dari Nur Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Teti sepas tak estua abak, saya tak ngormat abak, saya tak cinta abak dah ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Apa anda boleh pas baci tak mangki jalan, bola na jasad dari Nur Muhammad. Arona baik dalam kula sarang para ajuna sedaya dari Nurul Mustafa Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Jamiah pengajian rahimakumullah. Caipun dabuna Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Saat nyanting songkanah beren Gusti Kanjeng Nabi Muhammad abareng rajina Siti Fatimah ben rajina Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Siti Aisyah ummul mukminin. Fara'aitu maka kaula nangaleh syafatainil habib dua bibir Rasulullah yataharrak akuli talata harakatin telokulian fa'alqaitu sami ala fahmir rasul pas kopeng kuli pasemak kepada erna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasami'tu qaulan nabi sepereng jabuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam talata kalimatin telo kalimat nikah setong bukti dalalah wadihah ala anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhibbuna ummatahu cinta ulas ase sayang esto dak ka umat tamak saat wafat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad detik-detik saat-saat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad palemana dak ka ajunan epon Allah taipon dabun Sayyidina Ali mak kaula nangale dua bibir Rasulullah akuli telo kulian si nomor setong Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ada bu ummati dutang umat muslimin muslimat mukminin mukminat tua muda ratin coba
utang umat engkau matora ban kapia cek atau karan cek korpongkoran cek amusoan cek sokeran cek cung-cungan cek irian cek tengkian karena bukan kapiriah kakabaini Nur Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam bungka setong asal setong usullah setong Nur Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam mayuban kapi cungka terebing di dalam kesosaan cungka te pungai dalam kanikmatan ban kapiri tak oleh ngala ilmu na pajung sebenting naung tibi nikmat tibi nyaman tibi tak kaucenan tak kapanasan mungkun sateretanan sama jadian sapopoan sakancaan satatangkeun atangisan tompes la tompes bengkala bengkah sallu ala Nabi Muhammad. Seandi pale bura bento orang setandi pale bura tu aki orang siapa ento mun badengin jam apa se mun parapan badah cek ka badah tada cek lakon nek mereni cek kalako nek makeni engkau gajian kita keluar make gajian engkau keluar kau jelas bayan nek tunggu aku minta kiriman sebilur 7 juta sebilur cukulun 11 juta pas engkau apa tak iya mun polana kakang ria temar bulan lakarlah oleh gaji mungkin engkau iya oleh gaji tapi tak kelar mungkin anak engkau lah jelas bayi ketelong kok etong beda nengi kuliah setong asok oleh SMA setong beda kelas telok sanawiyah subhanallah Allahumma ya salam padahal soki punya emas saonan pesen yang salbang bodoh kalau kau nek merene mulolo jangan ngalah ilmu nak sabrang mon kan sabrang buana tak pernah patau kok orang nyerep mulolo nek merene mulolo nek begini mulo tadi apa kok oh murakan sabrang ini kan paling pendek petong bulan pahi nyarbut tompes dok sakade kadang capok penyakit stroke pas tompes iki bakal rumah sakit tak mempan iki beka kerang manjangan subhanallah Allahumma ya salam karabat 3 tahun panglim panganan yang elencak pah bobanyain masa bobanyain ona dina mak jadi jutawan dina mak jadi miliuner tompes petnya recere na bareng gelu iya dah iya mun jam pese tak janji are mololo teng Senin kok maja dah berempare ya teluar dah baka teluar 3 bulan dah baka 3 bulan 3 tahun mungkin ingin jamelar ngalem tapi orang ngocak tempo pakabina sak dia anan sapa rumah cek ratin naik wah aro anan baan parpano kodung cek lewur kodung naik wah tok ingin cuma bisa sallu ala Nabi Muhammad cok main zaman PC ke orang nakal sejak laba was tak kira majar beniho kamu oleh ganjaran haram orang sandi PC pas truk sekut kulo katamunyan kae ngomong kulo tak nangkung injam kuntek yae kuah bareng pejong 37 juta katong kasamangken aja ti 3 bulan nek 3 tahun ke kada remeke tiningan kulo terongan dah kulo ke kuah anyon tu aki kulo ke kulo setruk ke kare koros mengeh gara-gara sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad jungka terebing dalam kesosan jungka tepungai dalam kenikmatan tak oleh irian tak oleh tengkian nyak banyakan pangapora mun tatang ke kelara ke bayi Roma abak sek dada pai cabok banyak ke TBC abak tok ngelkelem sama lem abak tok dada mun orang tak oleh bunga tapi mun abah oleh bunga kini kaate na rosak sallu ala Nabi Muhammad
pakun rukun bapak kompak atau karan jatuh menang jala konyot merenyot kebedak kata mau kada jalao kata tangga keseretan sama jadian etok terotok kun bola na jalak gen kun bola na jalak kun bola na jalak kun bola belan kelebun pahdek dedek demi Allah yang kau dah jalan baik kau ini kena diurus aku ya sampai tahun kau tani gak patarang nak kok tahun deh lebat dina elan doa makin lorong sanyo ipatompas dak sekali para lo ni cacah sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad ummati marah pa badalok malonna sabeda buru kete mor tekepok ban sapopo buru ka laok ka kancah buru ka bereipar buru ka dajama jadi banri asal usullah asal muasalah dari Nur Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam ada cerita Nur Muhammad panika amoswan tapi sebeda welas ase sayang lebur cinta ndak kesetretanan sama jalan sebopoan khusus saja kaum muslimin muslimat mukminin mukminat intum fi jasadin wahid banri akapiria ya berarti mau jalao arya akati beten setong dara membetan setong pakital ko bing sikangan mangkenkir saya nikah taring saken ke bulun burin noro saken kita hutan gigi setong panikang ngoronyo agelejer ko kon soko kita hutan sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad senomor 2 dabu nakuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu an-nisa engkau matorabi ini naban kapiyah jala ko kiri-kirin jala ko tok sentok jala ko rek panggerain maban mun kikir lak mancelak ban bein matan katone ngak sing altoah kebelasi kani seren ya binina jala ko ciom dari perkemna tanang ciom pai dari koncon elong tampar sampai bil teng malam ki ciom mah gina puntan akhirnya binian mamun lambak ban ki ibur akabin ban ngocak cintaku kepada kamu sokonyong kotor ingat kesompanan yang italang siring tebdak temor sambil ngebas ombak bergoyang sambil aku gengkuk kacang pas ngocak silakena sudah tahu jalannya licin tapi tetap pakai sepatu sudah tahu aku orang miskin tapi engkau tetap mencintai aku Juhar Manik ngocak sebini pada pak ngocak depan intar ke toko mulai kopi nak toto nangang kui kentong apa artinya andi anak mantosoki lamun tak aku nak endi nak kacong peletek tak aja mujus menang ngod sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad ya Allah nikah kan ipasenga sampai ebektah saat-saat detik-detik wah patut Gusti Kanjeng Nabi Muhammad nyak banyak umat Nabi Muhammad panika nyak banyak di penghujung kehancuran panika mak nyak banyak mungkin nik bini panika habis sepah habis manis sepah dibuang mungkin potongan gitar Spanyol amun tang maliki tuh banyak bintang di langit sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad bilian dia anak ada 2 atau 3 letak potongan gitar Spanyol potongan pitro tabuk cembut kalampi letak gelem nemu sebagus tak potong pah nyari patarangan lain kabudak temor kada jalao pala komen pon teleponan sallu ala Nabi Muhammad kabelasin kan seren binin ya binin berak masyarakat tempona Allah subhanahu wa ta'ala tetiaki abun al-bashar Nabiullah Adam alaihissalam amat relatif singkat sekejap tapi nilaikan Allah subhanahu wa ta'ala kawai umuna hawa asamu abid sampai malaikat protes maji abid ajunan kusti akawai umuna hawa bentau ngocak cecon engkau akawai orang bini yang magicilan na ipalanjangan bergaya laki kemalancang Pahdu tojuk bila pasaran katanya kamampian mandul ada intar ke pasar tapi beda pipin lebat kamampian fe
anda kau entar ke pasar kau terus melek lampinan ning roh dibarin meliaki sebiru pas tak anda merah hari paice iya ke siapa benengkok orang setengah kilo kita gelem membuat caca yang nabutan sallu ala Nabi Muhammad daya ki yang kau aku ini bini tangan lebih lancang tembak ke elake mari sob bubeni patedung nih bini entar ke dapur risma biris rak Quran siap berunggut mari sepeneka pagi mau coba pagi atana subhanallah Allahumma ya salam ki ngocak palapa mari sepeneka kebaikan mari kebaikan ki aring kuring cukup mari sepeneka masya Allah gas tada ki entar ke tuku masya Allah Allahumma ya salam anan nangis rek kela ke lejele kita ketedung kita au praobi dan ki ngak kontong guru kopi le sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad dengan ti bini masya Allah mari sepenika aban sokone ki mandiin pagi itulah billahi kita tapak aing da pak segala kabedeurna dengan detik laki masya Allah kopi le mun korang tua patuan ra kopi dia rokok coba buat kalian jagung sallu ala Nabi Muhammad siasa masak nih bini siasa sasa nih bini siatana nih bini senyuku apa nih bini saya nyalot di bini dia kia saya tukang teguk nih bini jejer pah popot lopot tapai cadok sallu ala Nabi Muhammad rawat tini bini tore jak sampai masongkan panggelin si bini Allah Ta'ala tak terima ben malaikat Allah tuloh ibu malaikat tak terima saya ngak arapa abak mak tak akan menemukan jembaran arapa abak selalu tertutup labeng rizki bentunya amar ke ngak oleh bentuh mungkin dari malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala masyarakat ben masyarakat tini bini sallu ala Nabi Muhammad papa ngerasa ben aromasa saya ngancu anak dek kak di mak bisaus kan itu benih kayak lakinya banyak bini Allahumma ya salam Allahumma ya salam melane saya ngak serang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau motor abi ini ya cak lah kok kiri-kiri ndak ada masih esto ban cak ada masih tada anyak nambrak ni murah 14 ase sayang esto dek kasih bini mak lay kesayangin serang ajunan epon Allah Subhanahu Wa Ta'ala iya dak iya kieu teu nek bini hei nek bini dak iya kieu teu nek bini laki mentoro tak nyari keterangan lain setong kudu teu nek bini aromat kenya banyak nek bini mulan di anak tak telok pas tak pati tergubrisi badan ji mulan bala kada bedak acu kincu akan lampi sikus bagus bila nek tak telok por koy la bing rambing ro ting beding ki yang kuy tangkotang si pacet la pacet talena engak senar ro yang kuy ledu hurdu buka tingan baba kena makin mau nasi ketahuan pada terro kene bini mana kasih laku apum parfum maju gincu terutama malam Jumat malam Kamis malam Senin malam Ahad aduh kah marmun malam Jumat malam Kamis malam Senin malam Ahad roh pamor momor deh beda deh ya benih kun intar kabar lo Allah pas kalam pikau sejek serta ngak dulu bang pah duk to juk nang ya enti bina betes sapengkes apa nih Dabile ya besaki ben selake. Duh mak betesa. Masyaallah mak tak kalah ketemu marwateran iki. Aduh. Duh jereng jen samper jen. Samper saya terledak kember lah budek. Lah ker gila ku yang kuy. Duh. Marale muncul hong buluhong lah kana jeri lele. Kene boy beting le jela ku angkui boy le. Meliaki ben kok. Ada pake. Engkau tak kira lagi boleh lo jadi baik. Kalau berkitron nyari pasangan marangan lain. Entar lagi keluar ke dalam masya Allah. Doh alhamdulillah. Mak ya tangko tangi temu lapit tong bulan elangi kuah. Keker ke beban buruman gitu ya mak. Bila yang kui mak lah burdu kapi gunung Semeru mak. Tali apa persis senar. Keluar ke dalam lebih kemana? Apa ada dia kuah. Nomor setong nih bini aromat ceng. Malam kuning tar ku orman ya. Bedok macam bedok
salah apa kajan malu ketik tambite yang kok Masya Allah kaca setong tak cukup nyadok ibu di kangen kacer aduh saya munteng ya bosoki dari ibu di bodoh pah nyon jadi ini kejadi sampai asya beras 5 kentang gula 3 kilo jalan keompangan jasam su 3 pres agi jul nang ada saya laki pak subhanallah hei jasa kasa nik bini panikanya benyan tak ibarat tak temor tak perenduan tak aman kaliman kulanya tanya nik bini panik bini luput puput 5 bulan ke 6 bulan rawan penyakit napa ketel tabu serojo koro enggak lagi jengkel subhanallah dengkel sampai melenyentak kalah keselok enggak lagi soro sing aburuk lah bila beliin kan aduh kah bila beliin ya Allah pas tak kalah ke kolen kok meleh beda oles ya minta 200 ribu ke apotek bila mare mandi apa ecek subhanallah sallu ala Nabi Muhammad sing ada aromat ya aromat ya bila awrau bila nyaman mun ngaku le masyaallah Allahumma ya salam lebek sepoh jelas saya ketelok mak kengkun kata samun kebeban 17 ki sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad saya nomor telok dawu na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu as-salat goma tora salat taban kapi apa istiqomah aja bajar cecer mara salat ban petepada kabektona jak pocam po zuhur ban asar maghrib ban isya sobu tengkiare ban mon langi dingkasan panggilan Allah dengan Masjid Wali Songo Allahu Akbar Allahu Akbar keseken pas jaga tinik bini ban kek lake reng perenduan ban peragan ngedingkasan adzan Allahu Akbar Allahu Akbar sebini afladas jaga kakai kelebar selake nangi beton beli boleh Allahu Akbar Allahu Akbar selaki afladas takerjat kakai kata lain kota ngasebini beli boleh sallu ala Nabi Muhammad iya dah kia ingat imam selampun badan enggak dinto mun ngadepin beletang ke isa kita masjid kan tobek melkumul sogoni apa jang sak suku susu sallu ala Nabi Muhammad marara makmun alam be tempo along polong banju harmani neneng ita italang siring ambek kadang tak itu mau bekton mau diriku sampai para compet ari tak kerasa tapi mun apa jeung mak pangan sengot sallu ala Nabi Muhammad mun apa tak todus padahal Allah maha segala-galanya Allah maha segala-galanya harus betul digauli kalaban ma'ruf kalaban fokus kalaban esto kalaban hormat ben takzim ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben kunah rayati si buahnya hati subhanallah mamun abak du tojo ben cewen masyaallah abak atau cek mulai dari ben laku pukul setengah setong kia tapi mamun apa jeung pas tak gelem tu maknina sakinah masyaallah apa bagus cak pokal ya jeung lanjang gelu tak bagus ki ya kaslekas gelu tak bagus ki tak kok elang tu maknina dak remeh tu maknina menika saya nyamangka tu maknina menika neng organ tubuh diri koncon cetak sampai ke soko menika tak bergetar contohnya wairil maghdubi alaihim waladdallin amin
Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahu akbar. Sampai nengeneng. Duh mungkin Allahu akbar. Sami Allah kan tahan nengeneng. Pas oleh kesehatan jaring tak sepak lagi. Susah bisa. Subhanallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya bid keluh. Ya tak nyaman lagi ya. Pah maca ayat sejong lancong. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna limasa tiningan sopo mah mama ya oke iya sallu ala Nabi Muhammad. Apa sih kesusui terutama ini leka sujud wana pas saya kerja on kulis sarang para ajunan sedaya akrabul istijab pajong ngelet ya Allah abdi dari ajunan bekal paleman ada ke ajunan kuste abdi anyun husnul khatimah abdi mati ada ke ajunan kuste pacekak kalimatut tauhid la ilaha illallah muhammadur rasulullah sujud subhanallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Terutama penyakit sholat panikah nek bini mau compok bila kabinan bila keoleman bila kerja bila kebay subhanallah cengun-cengan pokol baluk semandi mulai pokol 6 cema-cema bedak lah yang kui kapi subhanallah kalampi potongan doyong yang kui masya Allah bila keluar dari tak kelar pote pah persis ngak mana potong pah ngiding kasan orang adan Allahu Akbar Allahu Akbar. Mari siapa aja ngah ada yang kau mana apa aja kau entar kejeding bila entar kejeding kau audu bila audu kau tompas tang beda dah sekali mentang kincu hari pipi merah pipi tompas dah sekali kau datang setan jauh apa jawab dah kok tak ngeneng mendadak mana bana ada siapa aja ngau dah saya kok tak ngeneng mendadak tak kelar lesu kok marah nona yang kebaik pada pari beri mulai telu hari telu malam kau tambuh sekali lesu tak kelar kapan ngontal tak ngontal bila tak ngontal kok bah detengong kui kok Allah pas tak ada yang ngaro syarat tompas tak duhur tak asar bila para coba dari mau boleh debat karo malah tak kenal lesok tedung bah nanya ada TV na ngerok paman sorong aleka bebenak sorong tedung yang ada apa tompas duhur asar maghrib isya lah bila sobu untur setan kente apa aja ngebat bentak duhur tak asar tak mengerip ban aimanan ka bedek tempang apa aja ngebat ban aimanan ka bedek iman ka kincuna ban iman ka merah-merah pipina ban tempang ka Allah subhanahu wa ta'ala ban iku herban mursyid ban sempes pampak bojong ban pasempes bedek sekali ban astabak pah bojong salat subuh usolli fardhas subhi wad duhri wal maghribi wal asri wal isya'i wal isya'i tak gelem enggak apaan gilina usolli fardhu subhi wadduhi wal asri wal maghribi wal isya'i jam at-ta'khir oplosan lillahi ta'ala yalah kompas aimanan kebedan banda ka Allah aimanan ke kincuna banda ka salat ya Allah tempo torona ayat fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah
kemudian dia pewaris banyak orang ngendeng akidah ke salat selemak bakto pas Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kala komolar Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kala nangis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kala susah ngadepin teng kan umat Muhammad banyak enteng dak kabajang pas ketibuna paman Nabi kaulah kada benteng ka kaulah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad pakola ko ipanangis e susah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jambiah pengajian rahimakumullah. Saya terakhir kula sareng para ajunan sedaya teti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pajak rajana syukur aba da ka ajunan epon Allah. Dabun abun al bashar Nabiullah Adam alaihi salam ada bu. Annallaha azza wa jalla a'ta li ummati Muhammadin arba'a karamatin. Sampun Allah subhanahu wa ta'ala apareng empat kakaromatan meloloh parengaki dak ka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'adzariha sepa empat kula tai pamiloh caipon abuna al-bashar Nabiullah Adam alaihi salam. Si nomor setong samang sana kula maksiat dak ka ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala kaula pas ibengkangin ban Allah tateme mun umat Nabi Muhammad kaula sareng para ajunan sedaya ala ko maksiat abengkang pakun ikalampi sareng ajunan epon Allah subhanahu samang sana kula maksiat dak ka ajunan epon Allah maksiat nang swarga kula pa keluar dari swarga tapi mun umat Nabi Muhammad maksiat nang luar swarga masuk ke dalam swarga bila tobat dak ka ajunan epon Allah igua saya nomor telok nagarana kula kawan maksiat dak ka ajunan epon Allah nyon sabora abi 700 tahun Allah taala milih tempat mulun nang Mekah tapi mun umat Nabi Muhammad nyon sabora ka Allah atau pada kajunan epon Allah tak milih tempat nang ini mabainan wana panang tengah tasek wana panang masjid wana panang langgar wana panang lapangan wana panang gunung wana panang nang Sabah wana panang masuk sepeda motor wana panang nang pasar pakun itere mah sareng ajunan epon Allah subhanahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya nomor 4 samang sana kula maksiat dak kajunan epon Allah kaula pas telak kula pas epesa kau lepas ipesa ben bini. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Mohon umat Nabi Muhammad masih ada kajunan pun Allah. Njore tak ipesa tak telak ben bini nah. Mun engko kapan maksiat ada kajunan pun Allah sekalian. Pas ipesa bentang bini. Pas eko tepaki pa keluar dari swarga. Subhanallah Allahumma ya salam. Abunal bashar Nabiullah Adam alaihi salam isaba nang India. Ummuna Hawa isaba nang daerah Jeddah. Subhanallah Allahumma ya salam tak akalampian mak napa saya kalampian nang kitab ingki dedaunan panai kasih kebay samper saya kebay kotang dedaunan kita oleh mangken kulis sang sampean akalampi dedaunan tak oleh kulis sang sampean atang kotang kalaban dedaunan maladeng kadang kula gelak nyongok TV mak ya Allah bodoh kalampi panai ka iyang kui bini neratoh ning ka di mak argana montak kali roh napa lebih 10 M tiningan potong nak kalampi mak masya Allah saya tiningan kantoh ni kedodo adok sekali ya Allah jangan pikir ada dia tiningan kau urut sirutan ambo jarut sirutan iya pada jadi mungkin kau dibanding malaikat bila ngabas dan terak akan jadi kau masya Allah Allah ya jangan pikir subhanallah sejak saran ngak kau mun sampian pengapora tahu sak jauh udah kaca sejak berzen aku udah capok titik sokone apa nih masya Allah padang luar biasa ini tak terok ya mak jelas ya makanya tak ada nafsu nak isipun japokal keng erim cakram erim cakram letinalah lakan yang tunya sinon penjara dak ke orang mukmin swarga ku laku. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bareng-bareng mau kalimatut tauhid negak berdeu bunuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sekun meloloi pareng akidah kaku sareng sampean salaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ata bimil'il ardi khati'atan yaghfiruhallahu ba'da ayyakula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasera umat kaula canda bunuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad saya pernah talaur ngalakuin yang kesalahan katopalan kemaksiatan pas pebonyain sampai serontona bumi tapi bila maos kalimatut tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sapora tu sana
pokok tu sasi hubungan vertikal dak kajunan epon Allah mun abek tu sana oleh ale cong calek pese mun lomet nyoco tak nyoco mangken kudu sih sepora sengak caleg ribarin Pak Karoma Masya Allah yang kun tak setruk enggak tenoker cek gorosa arapa jong ben macet susana jong kula caleg kula ribarin ke menang ban jong saya kula tak terti oleh berapa ban jong oleh 6.000 aduh macet banyak jong ngabi berapa jong sakone kan tu ke M 240 juta Allahumma ya salam macet banyak jong engki penten ancek sengeng kebeli keropok oleh setisai gua aduh pada eman pesen banjiri jong cek banjek banjiri kita oneng cek kanca maneka nuku umbang kulu 240 juta oleh suara kuning 400 gua kebeli panter aja kan dari ketusa si hubungan kalabun hakul adami mangken kelu si sapora sareng ngajunan epon Allah paliyatahallal humil yaum lamun tatemu lakuna kok nyon sapora kok yedul ya pesen saya beriban kok sejuta petong atos engko atotoran tang keluarga ring 17 padahal kurang keteludut kok nyon sapora ya komentar rida sama nikah ya mun tak rida cuwel loncengah sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad muka-muka sapale mana kulis sareng para ajunan saja sapora sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala maus kalimatut tauhid la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bareng-bareng la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ajal patih mas tete pernah daka manusia odi itunya tak lopot siang mesti malam kun karengan tos dukilirena Allah illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tunyah pangkat pontakuna anak bini ampone tina kun kare amal solena senyarengin dakah kofurna ya Allah 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 sapa manjengan kubur ingkane lobang landa cukelas tare patoron buntun pote kantona aba seampon mate ilaha
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Illallah Muhammadur Rasulullah. Cak chang kencang mi qalbulah ki ngabasa anak ban pala sebab bulah kan sanunta sing ngabasa anak ban potong. Coba ceceran sabur aki ya Allah. Nang itunya abental kapo bila pon mate abental bata mereng bara Allah daja asan dekep naku dada ngebu aing cap-cap mangken menikam tore nangis ke Allah ngebu aing cap-cap mak repat kulit sarang para ajunan stage dak ke ajunan epon Allah Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para manusia si andi akal bakto dilah oleh apokal cuma kengai bingkeng arena dak kasat aja babales enna. Ya Allah, umat ajunan atau dak ka Gusti Allah Gusti Kanjeng Nabi muka-muka atas setuju buka semak dak ka Allah semak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad semak ke masjid mikirin fuqara wal masakin para yatim. Allah ya Allah Allahumma ya salam yuhsyarul mar'u man ahabba yaumul qiyamah. Kiai Abu Anam de Pak kaajal ri beurin bane ki pun mari itu ulang bila teng malam bane ka itu po odin pernah kelar ngisiin kentong siapa petok kulisang sampean di kentong mak kentong paling kemudian isiin aing asyik bang sabeng asyik abu asyik kelang mangkeh asyik rong birong sekarang itu juga kentong kulis serbar ajunan situ jadi siapa petok muntah isiin dikir mereka pah pengapora mak aneka pas kotor tih Kiai Abu Anam mereka kelar sampai ngisiin 100.000 semati ya mak subhanallah itu lang mar itu lang inumin ibecoen pas nyelindit Allah lendir de pada kamu yuhsyarul mar'u man habi yaumil qiyamah itu ada kalau serang berajunan saja sejan sepo sejan kuat sejan pusak dulu cinta ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad panorok tengka sunnah epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam tore pesemak ke Allah pesemak ke Gusti Kanjeng Nabi pesemak ada ke masjid toreh niat kulis serang berajunan saja karena umur muka-muka barokah mantan muka isinya kalaban amal-amal soleh dak keajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala mungkin sekali itu bisaos dibenten kulo mantan apa ban mantan barokah mangker kulis serang berajunan saja mulai mangken saat mangken malam mangken
saumur odi sampai saat tiba ajal bila arang sarang lepas dengar tidak keajunan epon Allah cemberah sarang ajunan epon Allah punga sarang ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala saat detik-detik wafat aku sarang para ajunan setuju muka kesokan irabu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad maju mangkatah jadi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad saya nonton kau sarang para ajunan setuju perjalanan yang amat sangat jauh ngadep dak keajunan epon Allah mulai apa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ada ceritanya posang kulis sareng para ajunan saja mas edo pak dak ke swarga Allah subhanahu wa ta'ala ngolah tidak keajunan epon Allah nang swarga Allah subhanahu wa ta'ala muka-muka raja barakana daripada qaul hadanallahu iyyakum ila ahsanil qawim tsumma assalamu alaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.